iyi si dutuye. Ese wigeze utekereza yuko hari igihe kizagera ukaryama mu rugo uri muzima, akazi katabuze, utabuze icyo gukora, ukaryama mu rugo ku bw'itegeko? Wigeze wumva neza ko hari igihe uzatabara igihugu, ukaba ingabo y'igihugu, utazi kurasa, udafite isasu ndetse n'intwari iyo ari yo yose, ahubwo uri mu rugo? Wari uzi yuko hari igihe kizagera ubwisungane bwawe bwo kwivuza ukaba kuguma mu rugo, agapfukamunwa kakaba nka mituweli? Wari uzi yuko hari igihe kizagera leta ikabuza abantu kugenda mu mihanda yiyubakiye, ndetse ikakubuza kugira ikintu na kimwe ukora keretse uri mu rugo? Ngaha abantu nibagume mu rugo, nibasome ibitabo, nibumve, nibafata ikiruhuko, nibakora imyitozo, bakora ubukorikori, bakine, baniga uburyo bushya bwo kubaho, banahangane kandi bategana amatwi byimbitse. Kugeza ubu ngubu byagucanze, wayobewe ibintu turimo, wabuze icyo ufata n'icyo ureka, wayobewe impamvu nakomeje kukubwira aya magambo. None se kubera iki turi mu rugo? Ese kuba mu rugo byaba bitangiye ubu ngubu? Ese nitwe ba mbere bategetswe kuguma mu rugo, bagahagarikwa ibikorwa byose bihuza abantu ndetse n'inama zigahagarara? Ubu tuvugana miliyaridi 3 z'abaturage batuye isi yose bari mu rugo. Nta muntu wemerewe gusohoka, agomba kuba iwe. Yaba asohotse agafata agapfukamunwa akipfuka, akagenda wenyine ategeranye n'abantu, gusuhuzanya nabyo byaraciwe. Iki kiganiro cyitwa iyi si dutuye. Ndi Shalom ukikugezaho. Wari uzi ko bishoboka yuko bashobora kugufotora nta kamera ubona imbere yawe, nta mufotogarafu ubona imbere yawe? Ni nayo mpamvu mu gusoza iki kiganiro turi buze kuvuga kuri Trust Wallet Studio, ishobora kugufotora nta kamera ubona imbere yawe ikoresheje ikoranabuhanga ry'ibyogajuru. Umuterankunga ukomeye w'iki kiganiro hari mu mwaka w'1551 umuhanuzi Nostradamus yanditse ubuhanuzi bukomeye. Yaranditse ati hazabaho impanga z'umwaka. Muri uwo mwaka hazaza umwamikazi, azaza aturutse iburasirazuba kandi azazana ikiza mu ijoro rikomeye mu gihugu cy'imisozi 7, kandi azahindura icyo gihugu ivu ngo yangirize isi. Ibi bizaba irangira ry'ubukungu bw'isi. Bivugwa ko ubuhanuzi bwa Nostradamus mu mwaka w'1551 impanga yavugaga ari umwaka wa 2020. Imibare ebyiri zisa 2020. Umwamikazi yavugaga, abahanga bavuga yuko ari corona, ndetse icyo gice cy'iburasirazuba yavugaga bagaragaza China. Icyo gihugu cy'imisozi 7 abahanga kukigereranya n'Ubutaliyani. Ivu ni urupfu. Mu mwaka w'1986 David Wilkerson yaravuze ati, ndabona ikiza cyiza ku isi hose, utubari, insengero ndetse na guverinoma zizafunga. Iki cyorezo kizahungabanya bikomeye New York ihangayike nk'uko yigeze guhangayika.
iki cyorezo kigiye gutuma abasenga bizera noneho basenga by'ukuri bajye muri Bibiliya bimbike. Bizunamurwa n'amarira y'abana b'Imana. Ibi bizaba urugamba rwa gatatu rwo guhungabanya Amerika ndetse n'isi yose. Ndacyagusomera ubuhanuzi. Ndacyagusomera amagambo y'abantu bakomeye bagiye bandika. Uyu David Wilkinson yabyanditse mu mwaka w'1986. Mu mwaka w'1869 umuhimbyi w'imivugo yanditse umuvugo ukomeye cyane. Arandika ati: ngaho abantu nibagume mu rugo, nibasome ibitabo, nibumve, bafate ikiruhuko, bakora imyitozo, bakora ubukorikori, banakine. Nibaniga uburyo bushya bwo kubaho, bahagarare batega amatwi byimbitse. Bamwe biyumvire, abandi basenge, abandi biboneho amafuti, maze abantu batangire gutekereza bitandukanye. Maze abantu batega amatwi, ndetse n'ahatagira abantu habeho inzira y'ubujiji. Ikibi kitagira ubusobanuro, ndetse nta n'umutimanama, ndetse n'isi itangire yumve. Noneho ubwo ikibi gishize, abantu bibona ubwabo barokowe mu rupfu, noneho bakora andi mahitamo mashya, bahimbe indi ntumbero, bahimbe ubundi buryo bwo kubaho, batega amatwi nk'uko bigeze gutega amatwi si kera. Uyu muvugo maze kubasomera wanditswe kera, wongeye gucapwa mu mwaka w'1919. Nabwo hari mu gihe kibi, igihe kigoye cy'icyorezo. Mu mwaka w'1820, mu mwaka w'1720, umwaka w'1820, umwaka w'1920, umwaka w'2020 hagiye haba ibyorezo bikomeye ku isi. Ejo bundi hazaza urungano, hari mpamvu tuzi neza twareranywe. Mu mwaka w'1720 Prague yarateye. Mu mwaka w'1820 Korera iratera. Mu mwaka w'1920 ibicurane biratera. Mu mwaka w'2020 COVID-19 yateye. Ibi byorezo maze kubabwira byose byagiye bitera abantu bakaguma mu rugo, abantu bakabuzanya kwegerana, abantu bakabuzanya kwicarana, abantu bakabuzanya kujya ahantu hahurirwa n'abantu benshi. Biragaragara ko nyuma y'imyaka 100 isi yacu dutuye iterwa n'icyorezo kitazwa ahantu giturutse, kitoherejwe n'umuntu wari we wese. Itorero urimo, aho ukorera ndetse n'intambara, aho hose ni iwabo urungano, nta n'uwacikwa ngo ateshuke. Keworoniya kuwa 7 Ugushyingo 1918. Iri ni itangazo rya Minisitiri w'Intebe Dr. Sutherland. Yaranditse ngo mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza ibicurane, amashuri, ibigo bya leta, insengero, ahahurirwa n'abantu benshi n'ahandi hose, amahoteli, amaroji, inama birafunzwe. Abicaye barenze 10 begeranye bahanwe. Iri tangazo ryasohotse mu mwaka w'1918 yari kubuza abantu kwegerana ndetse no kuva mu rugo. Baba mu rungano, mu batoya b'indirimbo n'urungano, mu bikwerere n'iyo mbyino, mu bihumuza
uko bigaragara iyi ngamba yo kuguma mu rugo yagiye ifasha za leta ndetse n'ibihugu mu kwivana muri iki cyorezo. Munyarwanda nawe unyumvira ahandi hose guma mu rugo kuko aricyo cyonyine gishobora kukurinda iyi COVID-19 abantu barimo. zize mugeza Nuramuka ubonye umwanya wo kuva mu rugo wihangane wambara agapfukamunwa kuko iyi ndwara ni indwara ishobora kwandurira mu myanya y'ubuhumekero. wanga abandi kiramusarika. Trust Wallet Studio ni studio iherereye mu karere ka Musanze. Ni studio yonyine ifite ikoranabuhanga ry'ibyogajuru aho ishobora kugufatira amashusho ikagufatira ndetse n'amafoto mutari kumwe. Nta kamera ubona imbere yawe ahubwo mu buryo bw'igitangaza. Ni naho dusoreje iki kiganiro iyi si dutuye. Ndagushimiye. iyo rwinjiye mumera nk'ishashi.